Ibar sa Ramadan yang baru namion. Mulai petung sungai na boleh persan tami sa mga bobir. Tuhamu salung na pamparan yang baru nawasa dan sa depan dan dua. Asa bir menabok di bol-bol yang basalongan. Bir mata timu salung na ka amang baru nami lucu-lucu menang ka pamparan. Ala yang baru orang sudah orang nangis dah orang baru. Ya betul. Orang muda, orang. Lapas Antoni Amali, semudian di Basuh Nami. Ya betul. Ana berjolo mengarah nara. Ada sekian, Robson. Sian Opur Lida. Ya. Sian Opur Lida berjolo. Sian Ajar bersedia. Sedikit harus tersengono mana kala ya. Bolo perhitian di Basuh Sian Nami berjolo batulai. Lestet. Ya, oh, ima oma jelas. Sara 2 tolu 5. Allah. Ada. Ido. Kita mati. Baik musim ini dapat tuh. Ya. Hei. Siskia, paano matulang, paano corona pa? Nawalon. Iya. Dapat tuh musim ini. Ini Siskia. Mewakili si Putri dohok si Pangeran. Masuk bentuk si Timur di Mandara. Masuk kok. Papuk ikut pak. Tonggo lima. Tonggo lima. Orang telah. Tengkoi dohok buruk. Apa mewakili? Karena itu huruf di Mandara yang itu dapat. Cara mati kita marah-marahi. Isi nak kini berganti-ganti kita. Isi. Masuk. Sara 2 tolu. Sara Pumontu. Pahapuri. Dua arah. Isi kita. Bahwa non. Cara ambil tubur nami masuk ke pada kita. Isi dong empat. Ombak jalan. Sada ombak hilang. Ombak hukum. Ombak orang peneluhur. Halo. Tertiga di tempat apa tuan? Baik para nami. Sabu.
Sila 9, ini dia. Orang tua orang mampu. Sara 2 Tom Sematro. Iya, ID Semanta. Mewakili Sakitana Martino Loho. Tony mana yang kita perbahan? Bagus sih. Betul. Ya. Kami tulang seperti kami. Ngabe. Borhat kita. Pain ko na sobay. Si Batubang, si Torus, do Pasaribu. Sorry mo na po. Atau do hangat kasi mo lang ko dito. Pwede ako na ron na takas bay. Jadi atau sono masuk nabi agama. Ade, dokter ade. Napa kata tak kamu pilih sudah berapa? Dia kami negara ni. Kami. Dia pada orang-orang negara sana ni, pada nabi.
Ia boha. Baca laksa. Gawe jalan orang semua jemaah. Di Tuhannya orang jemaah kita di bagian tertinggal sampai di bagian apa di ruang. Oleh tulah. Atas nama hula-hula persiap semarga baibang di perkodingnya Mang Boru penjara sangat luar biasa. Gabe tulah. Masa pernah ke gunung kami teman. Polo jubur sanari langka nama. Polo jubur di Imam Mang Boru Gabe tulah. 1 5 20 tiap Siapa itu tulah? kita dia keluar pe. Asa firma pokok bangun apa salom. Firma kodimu. Luju mah yak apa kamu? Mata tu. Atau tadi jangan kepondokan di nama dua. Gajangnya yang di rumah. Gajang ama yang di sobo. Unggah gajang umurnya ngambur nami. Ijalu badan ijalu kodimu nama. Gajang baik. Di ngabrak karapor. Pasti dia juga kata konstitusi yang dapat tukaran yang kita. Di mana? Nagabi di mana? Oleh tulah. Saya baik. Tu Helena hidup buruna. Gabe tulah. Pasal. Pada lagi pada mana? Cili sedoro nang segudang ngebodoh. Kami main jaga tertikar pulau orang bersiap. Naik pasal naik apa cepat berani. Iman tu Helena bagai tertikar. Masih dia ulang gajah. Angkat mama masih dia kata yang kami. Gajah kembali bahora. Gajah kembali kabe. Di puji-puji dia memberani. Nomor berapa ulang setahun aku. Tangan kami. Asakit madomi tolong ni. Turun ni akan pinopar ni. Ima perkenalan yang bagian tertikar. Dalam ni. Main. Tunggu Dapat apa ni? Atau orang kau mau baru ditanya silakan sapar jalan. Itu mau Raja Ismatu nami. Gabe. Pak Raja nami jual. Raja Ismatu pak. Ismatu nami. Terus hita raja dia mangkuru. Gabe tulah. Lima ma sifatu kaum nabi. Ino tulah. Tapar jolo sahali tuhela nami mai dohong buru nami. Nomor raja nami. Napa dua tu pahopu nami. Pahopu nami. Mengwakili si perak, kalau sedan itu sedan. Mengwakili si perak. Pahopu nami sada. Ya. Tu namar haha marangi laikor helakor. Amar po helawan amar ni jai. Sada ba tu mana sada tu anak anak corona, sada tu pahopu. Mengwakili pahopu yo ise. Atau atur hona mangkuru kuma. Oro. Sada ma tu Bahasa kami dalam litan yang kami tu peparani amang baru nami om. Peda mang ngaho partisi. Dalam hoton. Belum datang. Masih kau beraja nami. Kuliah. Asal bahasa kami tidak bang. Baik kata ya bang. Ino roh nami budi itulah. Oke. Ala kebetulan lepas aron dulu ni rajai. Ano tolong kau itulah. Asas kau coba bersih. Ini tengah pasang kami perjalanan baru sobat perkebir. Dawat sakti nami Tuhan muna. Gabe itulah. Asa sok nakatanya maju eme perjalanan nami firman na pokeball baru na pasaloman. Firman ton di punya salun nabi no parni amang baru nami luju-luju. Amang baru na berju
di son adong do hupa tu pahami sesuai kesepakatan ng taulaw di tahun 5 tahun na lawan si Bahamatun nami son kami gula-gula persiat. Ulo tulang. Alay mo na dua do pumipa sa aton nami mulo na tulunay ang mga ragyon. Parjolo pasatay na jo to hela nami do pulo nami. Makarani hela do pulo roson. Olo pete jo aja mga ragyon. Olo. Sa parente paso-paso na mahami. Tubo rudo to pau nami tahu mo bitu pinoparyo ng pulo nami di son. Asa penda mama godang tahu partuci na pagdaga. Rotung PHB Simacukot uang Parjulung Simacora Ulo raja nami. Totutan kajojoranna Marhiti amang borong kupage pirama Ulo raja nami. Itu amang borong Itu lain Omah hela raja nami. Iba tutu Jadi amang borong Ulo tulang. Elek-elek nane Di mama natar patu parane Hopar di Katayonta Sada Halo Dek-deki Sada Kuangkingku nasemedan Nak Jepamana Ina Iya. Sada Angkiname Nasetiga Baru Sada Angkiname Simanjorang Nadong Sudi kita Ate bagaimana Sada Nakwa Bonana Wi Inang Ba Inang Yon Helata Nak Nomor 2 termasuk mah Kusuma 2 Ate Rupa Hongko Itor kita mah Dan Mamang Boro Ulo tulang. Ulo tulang. jadi rumah kamu buat kami berputar ada amang pada nama Siti do si tolo nak saudong matang kasih bodoho di naroha si matua ni keling nami di son di pertuan yang manguru nama orang jono asal tuat nang aka panggabia perhorasan tu ane par keluarga ni helakon tuan kari namang itu baik kundang kobar tusi Dapat tuh. Aku tawar nami. Son amitong si Majora Iba hula-hula si Majukot Siang amang boru nami Pacakro ate Ulo tulang. Jadi panggilan nami natulu naki hokma songo sinakin alai bebetin kina ate nah bukmaro hamuna amang boru jadi nadua nai atur kamu madisi Bukan tulang. dapat asa upasatani ulo si torun rapong perhitian di tengah kami itu Tuhan asa masuk-masuk mantadi bata di saluhuk nak keluarga nami margatapa kaspai damang udang si paile hotoi Tiga pada mah.
gabi nanjana gabi di boru dah kamu na maju tutulah. marurat tu toru arpuluk tu gicang berdaka tu siamu berdaka tu hampira di pasu-pasu antara berdua di bala songoni pekata nata patu bah dohon si bayano las marohan idawa songoni nang buruk kurison saur matua wa mang boru dohon nang burukku pai hutiu gelemot bahkan namang tentang Gabe tulah. mangulok po masahalan ni amang burukku na paurat jonon ditulong pituhan ta tangyang ni naburukku di son na mau dibulungon Maju tutulah. Rema siapon tas ben ya oke abang pat tes takas do di motoho di pangeduan do di tangiang di bagasan do pason atik petongong kami di pertuan ni amang boru na pangorat jonon asa jupang sumatay do na luang pirpok ki baul-baul pacolongan pitoti ni helang kudong boru kudison jomo-jomo akapat saulya pangamuan songon ima nang ditangi asa ditolo pitu kata di moletupeng di boru tiok ni rumah di bonat yang di sopo magdacang bau di bulung amang boru pangorason siane ma di helang kudong boru kutakar namang utol gabi ma day nang aten di anak dok di boru di hasangapon dok di hajol mau cuma nang di hagabiyaw firman to di minang songoni manang helakku songoni nang lekku do ibotokku di son saruho matua hu pa abing kono saya mangabing di hagabiyaw di anak mangabing di hagabiyaw di boru tu angka ari-ari namang iton di pudian ni amang boru namang Maju tutulah. iba kata nabi kalau hupitan no gunda Tuhan tama nama nulubi pangiluan Maju tutulah. baik nama sirabu manisi baik untuk takas baik nama Jadi Sony mah dia orang guru narita. Gabe tulah. Sony bicara. Siap kami. Kami suatu nami sebaju kontrajai Sitorus. Siburian. Ciburian. Siburian. keluarga Simatubang Siburian Rajanya Mang Boru songodos hita ido di namar tonggoraja hita ido nata tulupi Oh tulah. laus ido kubo kami di songon dalan hitam yang kami Mang ido tu amat tade bata asang giat di jongjong itu hatta ulaun parsaur kodong ni Amang Boru namyo Maju tulah. jadi tersokonom ma parteang Amang Boru Gabe tulah. ina urang lubian nomor sipamoriak kita Dauli raja nami. sada ma ontu hela nami Nomor na sida Guru tulah. nami Nomor na na sida. padua hon sada ma ontu pahop nami Tupa puna sida. Amang ma godang na hopar tusi asa hopa sahatami songo parbueni tamang kami itu rajani pamuron nami
atau hamo naro nasihat samoso. Mula hati di hamura zai di mata zai simatupang. Ido di ihamuna terdumo bima dia bang ni ba amade perado akang asa dapat masuk musuh. Ngamenyon sa Karya sira. Tu padu ada isu kami mahamu. Suku doholan bima ido ada dohuru. Di sialan ido sudah kupasahat kami. Aku bilang ada aku bawa palasti tu main mobil. Kalian nang pisong ni. Jumpa tingkina dapat yo pasna. Kopar ada dohuru na lahu si pasahaton kami. Sa koparan yo putta tugas si matubang na setan utaba. Doho tunguan ni putta tugas si matubang na itaba. Soksoni nang pribadi sekita na marsi haulungan. Jumpa tingkina non isipeh pasahat kami. Molo penungay. Kolan sikat kita yang nami siap koparan yo putta tugas si matubang ipungatay. Nabuhu pasahat kami naman. Asal lasrohan di badan lasrohan ito di muna. So kata ni si tua-tua na mandok. Mulut mengotik pionan mohon. Otik sopola kata gudang sopola pujian. Asang giat nasib tusira tongki masong ode di gula. Asa otik manang gudang pion. Saya makkorpon nakapunahuli mo dyan si babaho nas ni rohan itong atongan ni keluarga. Langsung oni hamusan luhuna. Maka keluarga besar dia tinading di damang nataholong yon ngay. Molo penungay. Kolak kuda mangon. Kata di si tua-tua dan abadok sa ada silong pagadong tua silong papuy. Sada pinhamu na matsalo kolod damang open non. Sudedo hamu keluarga besar. So kani masuk kata siap kami. Budima. Atau ngamang pandai namin na malo sa hupasahan kami. So sikat ditanyang namin. Sa baik kumpar na kusino. Badalong. Molo sosial, baris tolu, morat tidak, kaya persiapan. Jadi sama ni mak. Parpatsa. Yang pandai perbusinami. Yang boleh tamu anda motor dan semua. Baris tolu tahu ada katulang, asap. Baik gedang nak. Kalau sekolah kalau di Pajolo. Pajolo mesti nak tulang, asap cor kampanye mana markali ini. Baris tolu, kalau baris dua. Pakai seramu tahu tidak? Pakai seramu tahu. Tahu apa tahu? Tahu.
Parjolo Raja Maibang. Maibang, Oma Rasdutio Raja Nami. Oma Kibariban Nami, Boru Beri ni Raja, dia Kibariban Nami, Japar Do Studio. Kita Raja Studio Atau Raja Nami. patut kami banding nama lo. Di do na tua-tua. Di tahu mual natio. Bina itu panuhadan. Baik masih dionyo. Las baromu tu kasar. Dapat apa? Atong ketika non pasatay man dihamok ka sa nami hula-hula siya sa madsukot na maguduti mo siya tapubulog damani Jawa Gultong tapubulog Sigiro Sinaga Naibaho Tabusaribu Dayak Doho Sinaga seperti lamang muka tulak sorry mas sorry aku dihamuna tidak sama tuh bukan Kami sendiri yang berhubung. berbagi tugas ke Purnami mencalon harga sakti. Dapat tahun nama-nama. Jumolo hata orang nami al adong do sona dihutini nanta solibada sama parbuebir do orang nami ma asa firma pakti bahul macalongan firma to dimuna saluhuna luju mani hamuna nang akka bang begitu. songon sikat ni parbuebir nabi nabung muni bamurun nami dison bupasa antami ma tuburu nami adorong sebasa antami sian kami tak buburu ala dua menungai kami sabardalan kami pas ada kami be parbuebir nabi nabung muni Betul lah. lasma hamuna saluhuna ala ni dihamun lain nami oh kamu nani halu jauh murah ido jadi songon lima saluna sian kami kapubulun songon hatani parbuebir songon
dohon ringgit sitio suara ganti para gue bir alani di pasahat kami tudungan kami bisa berjalan tu perhentian di pas-pas ini mah Ini marah raja nabi. malihat mah Atau masyaturan. Mewakili pahopon non ro itu non monika. Oma mewakili helan nasi do prometa. Guru mewakili pahopon prometa monika. Baru tuh si Matuani guru masada di mana torasna. Ada. Dia dua naik. Ada tumpo jolo hu hamete. Na mga saradak na kay mga nutu hamno ngayon. Di ba torong niya ka bari di pas-pas una. Daudi Dia dua naik. Mewakili pahopon. Olo, dia dua naik dosa ita. Sana na sana ramarangi. Sana tuh sa pahopon. Manguda te. Manguda. Sana tuh pahopon. Dia ada matu popu saruna mai te. Popu bordo. Mana nai mana? Olo. Oke, tunggu be. jadi ngapas lagi kan Oh, ayo di mana te? Sigiro nyono di mana? sokono di kamar guru ala 2 hari kami tak pukul no Olo. saya masih tak baik sama di mana Olo, iro. gawe orang Sana nai ma. Ido. Nak mewakili pahopon do kani. Mana nanya apa popu pari? Ayo. Udah. Kami ada kalima Wah, kami tulah. jadi sama ni pada orang nami Tuhan muna lupa bima Tuhan nami naung di sama ibu tahu nami doang bahwa nami Gabe ma. makom pa Tuhan ta di nasida sauti si orang nami kumigin na budari nung mabe pa adok poti yang muna gabi pemimpin alani lasmaro hari Tuhan ni naik doang nami tu hela ala hubo to kami di tonga-tonga ni huri pemimpin do lain kami hukum paningga jadi tanyang nami di Tuhan ni ikong kami pemimpin do kamu di tonga-tonga ni huri di Batam haduan di matang yang nami dapat 2 nang di ulang mo nabe di sebagian di pemerintahan ini lumua bima di kepentingan ini saya sangat paham muna kami pemimpin di tonga-tonga ni negara tau ima si dono nami so perhentian di pasu-pasu nami ubasa tami ulos 5 unang berek kamu siar rumah na alai siang iya seluruh nami ma napas hatoni Tuhan muna saya sangat ma pasu-pasu nasihat Tuhan ini Tuhan muna ima si dono nami Tuhan muna mau lihat ma Gabe ma. Bitar aja. dia muna berkecil nami Gabe. masyarakat perhentian di pasu-pasu mahami baik nama nang hopar kusi Salah.